Danke, siyabulela. Eyi, sekhulile ngayo le ndoda. Eyi mfethu asesemoyeni ngoku. Okay. Bese we are live now kule show. Let me first greet the viewers out there. I can see ukuthi people are supporting the podcast since we started. Eh, eh, my brother and mngani wami bithe, hayi, let me pay you a visit. Sike sincokole man, since Ngcobo bengicimba noba sizokwazi ukudibana, then unfortunately because ixesha yabona, Mm. so sangakwazi, but I've managed ukuthi ngifumane amanye amavidiyo, but ke bendihalela ukwenza i-introduction, as people they know into yoba I'm the host and i-guest yami today is Anele Zibi from Matatiela. U-Anele Zibi played for Bushbucks, played for Ajax, Amazulu and under 23. But ke I will allow him to introduce himself uba u-Anele Zibi ngowaphi, u-Anele Zibi ufundephi, u-Anele Zibi ungowaphi kahle kahle, because I think there's two things, there's Matatiela, Manfleisure. Let me welcome you, mngani wami. No, masibonge mfethu. Kahle kahle u-Anele Zibi originally usuke eMomflethu. Yeah, Ke wakhulela apha eMatateni ixesha elininzi. yeah, Ndifunde khona khonapha esisikolo kuthiwa iRhanyana Lady. Ndingumhlali walapha and then ndidlale ibhola apha until ke ndifikelela ku-P_S_L. yeah, yeah. No, bengifuna ukutshekisha into yakho namabanga aphansi, uba amabanga aphansi wenze kwesiphi isikolo, because ke just nje take us back uba amabanga aphansi then high school. Kule nto ke high school sometimes ezi-combined ngoku. Yeah. No, kahle kahle ndifunde emakhaya until standard 2. Then from standard 2 ke ndarelocate ndazohlala apha. Then ndifunde kule lali ekuthiwa kuseDengwane. Dengwane kodwa le lapha eMatatiyela, not eseMamflethu because zimbini. Yeah, Then yeah. but ndifike ndifunde unyaka oyi-1 phaya. I can't remember whether ndifunda bani exactly. Then since then ndarelocate ndabuya ndazohlala apha eMatatiyela. Then oko ndifunde eRhanyana Lady until grade 12. Okay. Xa sikuloo nto leyo yesikolo, mnganam, ndiyayazi ke abanye abantu they might not want to share ezinye izinto because I believe zizinto ezi-secret. I believe you are still pursuing as much as we are at work, working kwamasipala, but noba sazofika apho, but ke currently I know into yoba you are busy with studies. Yintoni kahle kahle lena oyenzayo lena, if you can tell us? Currently ndenza i-degree public administration. Na 2.5 years. Ndishiyeke nesemester eyi-1 kahle kahle. So ndizawurejista ngoku ngoJanuwari. Then if all goes well, then I'll be having my degree ngoJune. Yeah. Yes. Yeah, that's great news, my brother. That means awuhlalanga nje. Yeah, nokuthi ke kwi-environment enjengaleyana you need to equip yourself so that ukwazi ukuthi unyukele ufumane nemisebenzi engcono ungarelaxi kakhulu. So ndiye xa ndijonga ndakubona kubalulekile into yoba mandifunde ndizi-ekhwiphe so that ndibe ne-C_V yam ime kakuhle. Yes. Yeah, mnganam, I think yabona, andiyazi uba le courage onayo, because ke somebody or some other people might say, if I've got a stable job like working at the municipality and permanent, umntu angarelaxa, but wena you see into yoba there is a need for into yoba uzi-ekhwiphe, there is a need that you also need to uplift yourself okanye equip yourself by adding other things. Inoba sesiphi isizathu ke mnganam, esona sendibuza uba sesiphi isizathu esenza uba ucinga uba uzikhulise ngokufunda nawe, because ke mhlawumbi awufuni ukuba just be somebody ozovela abe comfortable, okanye there are other opportunities that you want to pursue. Yeah, no, basically uyabona xa ungumntu othanda i-challenge awukwazi urelaxa endaweni kwi-position eyi-one. You know, I've been doing one thing for the past kind of 13, 14 years. Umsebenzi oyi-one.
So I felt into yoba laa msebenzi endiwenzayo it's no longer challenging, and I need izinto ezindichallenja because njengoba ndifunda kanje, I'm also planning to apply management post so that I can be challenged and learn a lot from low position. So kulapho ndabona khona isidingo ngathi no, let me not relax. Even ke na financially you cannot say kule position endikuyo uthi you are okay. You're just okay for ukusurvive, but not necessarily uba into yoba ungazama ukusustaina like ilife yakho even ifamily yakho, yabo. So you also wanna grow na financially, you wanna grow nje naxa ungumntu, yabo. So you cannot relax and say no, I have arrived, then I must just relax like that. Ayihambi kanjalo. Yeah, mnganam, I think for me, I've got a question. None of us got a question now because I see a lot of people from the institution who work there. While I was still there, now I think those people, with my understanding, they were working as officials like myself back then. Mhlambi, it might be a reason why you want to equip yourself because of these other people now. They are managers somewhere in other municipalities like Owalaza, Abu Pupu, and some others. They got promoted to be in a better Nansika positions. You know what? Is that the reason? Yeah, I would say it's one of the reasons because it's encouraging to see umuntu obeyi-official like esuka ezantsi a-end up management post. So ikwenza into yoba ubone nawe into yoba no, this is possible, and if they can do it, why not me? You see, so it's not really a reason, but I think it's a motivational factor into yoba xa zikwazi ukwenzeka izinto phambi kwakho, like why wena ungazukwazi uzenza? Because at some point ndandicinga uba I'm old, like I cannot longer like study and ndibona nje ndinaloo le nto, but xa ixesha lihamba ndaya ndivuleka ndabona into yoba no man, I should change my mind and try to be positive, try to push very hard so that one day nam ndizokwazi ukubalisa, because ke ebunyanisweni I only had higher certificate after matric. I didn't have anything other than that. So ndiye ndizibone ke futhi nee-post zi-advertayizwa kwiindawo ezininzi, ufumanise into yoba ngokomsebenzi wam ndiyakhwalifaya, but into engekhoyo ke ngoku yile degree eyenza into yoba ngoku ndingakwazi ukuthi apply. Ibe i-requirement. Ibe yi-requirement, yes. And ke you cannot even ngeke ukwazi nokushortlista xa unjalo because kaloku xa kushortlistwa kuyajongwa into yoba yintoni onayo. So ndifile into yoba ngoku after this whole thing, like come after June, I can be able to apply with the confidence, ndiyazi into yoba okay, wherever apho ndifumana khona opportunity I will give it a try. Yes. Mnganam, it's very encouraging. I hope into yoba ke nabanye abantu who wanted to know into yoba wenza ntoni ngoku, and nabanye abantu who might not be aware into yoba. So I feel like it's a courage into yoba uthathe this step. And for me, mna ke mnganam, I've got so many role models. You might think into yoba nam I'm very keen ezintweni ezininzi. It's just that ke yabo. But ke I'm happy that now you are challenging yourself and also you are challenging the municipality, because when you acquire and you get those qualifications now, it means nabo, if it means they'll have to consider you into yoba ukhona lo mntu ngoku naye kudala ekhona, he's been loyal. But ke uyayazi kwezinye iindawo ngoku, because ke for what I understand that umasipala, to me it looks like somehow is a political institution. It is actually. Yeah, it is. So yeah, but let's not go there. But it is. Kodwa ke from what I get is that now the qualification icon, at least they consider. No, my brother, hey, I think we've got long history.
we've got long history. Ndifuna sibuyele apha ngoku kwi-football because ke people they know you uba you are one of the nantsika people that played representing Matatiele kwi-higher level, which is PSL, which is now national team. So can you take us back into yoba Anele Zibi being scouted to go and play for i-Bushbucks? Intoba how did it come about? Because now I think at that time we were very competitive. We were playing for Mavs. I was playing for City Lads. Yeah, no. Yeah, no, yo, let's be honest. One of those days, football was football, Yeah, yeah, and when Sidlala home, you could feel in the Sidlala home. yeah, But yeah. going back to your question, yeah, I started playing for in team of All Stars. They are up in the Matadela Petale, and I got promoted. Okanye I would say promoted because ndaya kwi-level engaphezulu Yeah, and I started playing for i-Mavs. I yeah, can't really remember kabe eminyakeni, yeah, but aba bantu abanibonile banibone ndidlala kwi-Mavs yeah, yeah, njengoba uyakhumbula kwakumuntu second third division yeah. ubizwa ngoba yintoni ngoku Ibizwa ngoku-ABC Mtseko. ABC, Bekade ibingu-Vodacom League then. yes mna I used to play under i-Vodacom League Yeah, leyo ubudlala ude uyofika eBhayi i-stream yeah, yeah, zaziyi-one mos. yeah, yeah. So fortunately ke kusho ukuthi bakhona abantu abamane bendibona ke xa ndidlala, they recommended me kwi-management ye-Bushbucks ubana they should invite me so that they can see ukuthi akho nto endingayenza na, yabo, including the late utatomncinci wami, utatomncinci Zola and nobhuti Screamer uNogenge. Nogenga, yeah. Ya ngabo abantu ababa ne-influence enkulu into yoba i-Bushbucks indinikeze I-opportunity assessment. i-opportunity. I think notata owayengorefri ngowase kweli cala Tato lolu Qhalela. no No, not Qhalela. uMajeke Oh, Mr. Majeke. yes I think why something like bizarre. yes kwela macala Yeah, kangangoba nguye owaba ne-influence into yoba mandikhethwe kwi-squad ese-Eastern Cape esika-Vodacom yeah. esasizodlala ne-Bushbucks. Okay. Nguye owaba nento because ke xa sekwenziwa i-team ndandingekho kulaa team but ke walwa until ndangena and Yeah. bengekho nobudlelwane obutheni kum naye, Yeah. bengurefri nje but ke mhlawumbe bekeyabona indlela Xa idlalisa yes nendlela endizihandlisha ngayo. Yeah. So wayenza waba ne-influence ke nyhani ndaye ndabandithatha kweza squad. Kuba ndikhumbula kakuhle kweza squad yayindim noDoc kweli cala uMasinyane. yes uDoc Kokstad yes Swallows, yeah. yeah I think kweli cala yes then the rest kwangamajedangale ngomthathu Yeah. kuya le koBhayi Yeah. yes Ndiyayikhumbula eso squad eso sadlala apha e-PE yes Yeah. I think kwakukhona into ye-ANC kwakukhona nento ebhig kodwa ye-ANC andakhumbula ile so yayicelebrate loo nto i-ANC so they invited i-Bushbucks ke nesi squad Eastern Cape kwakuyi-Eastern Cape 11 or something ndiyakhumbula, yes. yeah. Yes. So after that ke nda-invayithwa ke kwi-Bushbucks For uba i-assessment. mandizokufrikishwa nje. I think ndijime phaa inoba iiveki ezimbini okanye iveki then eyesibini azange ndiyigqibe. Then I was told to come back ndizolanda i-clearance yam. Yes. Yho, ayitsho ukuthi ke mnganam icacile into yoba umntu wayesikawuta kwi-Bushbucks ngelaa xesha mhlawumbi babephantse bafane because nam ubhuti Screamer abantu abaninzi they are not aware into yoba kwafowunelwa the call yafika ubhuti Screamer nam I was told into yoba mandize apha eMathatele. Masiyishiye ke leyo mnganam. Then now Anele Zibi now moving from ku-Vodacom League, finding yourself now having to adjust kwi-level ka-PSL at that time. Then ke ngona how was the feeling? Senditsho nje your first time going in the training with these guys. I remember wawunofila back then. Yes. Finding yourself training with those guys that you used to watch them, and then ke ngona the challenges that you faced at the time before you got signed. Kwaba njani nje? Yeah, ngihlala nditsho ndithi ngoku football has become easier. I would say easier because
you get to be appreciated ngabantu that mhlawumbe they don't even know you. Bakuthathe bakusondeze like uzifile at home, of which back then that was not the case. You it was survival of the fittest because xa ufika phayana, number one, imatatele didn't have igama elitheni, so Yeah. abantu they didn't even know le matatele othetha ngayo. Yeah. Matatele ibidume ngento yentaba nento Yeah. nokubanda nani 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 abakazele babave into ethini Yeah. entsho ukuthi bene-professional soccer players At that phaya. time. Yeah. Well ke ngentantla bekwasemkhona uSamora owayengenile ngaphambili, Yeah. but still kwakukhona amazwi okungathembi into yoba inoba lo mntu uzawusincedisa na uzosincedisa ngani uzawuthini yabo. At the same time abanye banento ethi sebenze mos njengoba bene-team sebenze iitshomi apha, Yeah. so banento ethi okay if lo mfana nyhani uyasayinwa nyhani it means uzawufika athathe indawo kabani. So ufumanisa nasejimini the treatment is not really good yabo, uyakhatywa uthini 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 uthini, but ke ndibulela nje into yoba ndakwazi ukuthi ndinyamezele ndisurvive ndithini thini until nabo bade bandamkele babona into yoba no ikhona into endingayi-eda, like i-value endingayi-eda ethimini. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. No. Those are serious challenges. Now you get signed and now the team has to move, because I remember it was Mthatha then. Yes. And after we were told Ndoba the team is moving from Tata to East London. Sentsho ke ngoku na the transition ke ngona yokuva from Tata to East London. How was it? Because I remember there were so many big names in the team back then. To be honest, la move, it was not even a good move Yeah. in terms of football. Yeah. Because I don't remember imonti le edume ngamanqindi, Yeah. and yet imthatha abantu basemthatha i-pushbacks basebeyithathele kubo yayiseyinto. So yayiyinto sport esithandwayo emthatha. So to be honest, we struggled there. Yeah. Because abantu There were not enough support in terms of football yes, followers. exactly. And You see, the place is far. you see, so nje Mthatha. no, it was not a good move. Even though ke nathi up until today ndingasazi isizathu soba i-team imuve because kwakuthetha into ezininzi, but nje basically it was not a good move. I think that is why it end up yes, mhlambe in terms of its sponsors, they had a better opportunity, but Yeah, but on the playing side, Yeah. it was not a good move because remember independence used to igcwala like wazi uba xa ufike emthatha awuphumi nje noba kanjani yabo. Now sewufike emonti ngoku istadium asigcwali, and nabakhona uyibona uba bayi-understand kwa i-football le because kaloku angobantu be-football abantu bakhona abantu amanqindi yabo. Yeah, no, ndiyabona ke mnganam. Now yeah, you've signed a contract now, and now you're a PSL player. Then now the feeling xa ndiyithatha ndizisa kum somebody who's coming from Mount Olive, more of like a rural place, more of like, then now you rub shoulders amongst the best players that you used to watch, Abo Wilfred Mugay, find yourself there. Now you get a fixture, Kaizer Chiefs, Pirates, Sundowns. Then ithini feeling? What can you give the feelings into yoba now that you there now, because now uyayazi uba uphaya, but ke ngona how was the feeling ke ngoku xa sekufika that opportunity? You know, to be honest, the feeling was very good ngale ndlela yoba ibingakholeleki. Yeah. Like ukubone kwindawo esikhulele kuzo njengoba usitsho, like iMount Olive iyazifana neMatatiele, like izindawo eziyi-disadvantaged because bekungafane kuze zikawuti, bekungafane kuze sentsho ukuthi besikude nezi ndawo yabo. But njengoba nditsho ndithi yayile feeling yoba i-good ngale ndlela yoba awubhilive like umane uzibuza uba hayibo ndim lo nyhani nyhani lo odlala onto ozawuvela ethivini ozawuthini yabo. Sentsho ukuthi the dream come true yabo. And uzibuza every day uba xa ubona uWilfred like into uzawudlala naye uthini naye uthetha naye uClement Mazibuko, uqonda uba hayi kusho ukuthi nyhani 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 le nto iyenzeka. You know, le nto itshoyo I remember sidlala neKaizer Chiefs and e-Ellis Park.
ukuqala kwami ukubona uDr. Khumalo like umbona kanje. live. Hayi Tiqoma yo, hayi ngikholelwa tu. Ubona umuntu manje unyuka usehla naye manje usehla. Kodwa i-opponent. Yabo, Tiqoma yo, hayi lo indaba la muntu waduma kakhulu and wadumisa nemisebenzi yakhe. So nathi sikhule nje sazi manje uDr. Khumalo nje. Umuntu omkhulu. So kazombona face to face. It is an opponent for the day. Uqombe hayi awukholelwa ubaba lana umjongo unyuka usehla naye. So senza ukuthi liphupha elingakholeleki yabo, engathi kuzawuthiwa hayi ayiyonyani but ubuqomba yabona, this is what you've been dreaming ngenye imini into bengase yenzeka yabo, because apha e-Eastern Cape I think umuntu bese ngidlale lonke ibhola and bese besaziwa all over even nasezikolweni yabo. So bese kunyanzeleka into yoba kubonakala into yoba awuzukwazi umuntu yes akhule angene kwi-stage esilandelayo. Mna-ke I just want us to come to this part here ngoba you became one of the top players and now kwabonakala into yoba somehow i-team idependa kuye in some games if I can remember, because now if people knew uba if we close u-Anele Zivi, Wilfred Muge is not gonna score. If we close uClement Mazibuko, yabo, because I believe uFox at that time he was very deadly when it comes to crosses, when it comes to yabo. So ndifuna ucheckisha ke because ke as much as ke noMaduka wayekhona kona naye, but ke ngoku na ndifuna ucheckisha uba ke na how was the feeling, because now you've got the responsibility to deliver for the team, you've got the responsibility to also supply, yabo. How was the pressure then? And because for me, by the time I came there, I could see ukuthi so adjustile so then, yabo. So how was the feeling and the pressure xa sowungena ebaleni, because now I believe ntoba you're one of the players that we expected a lot from you. You know, sometimes ukudlala ne-senior players nabantu that have been around for some time, it becomes easy because they make you relax. They always encourage you to do what you know best. Ungafuni ukuqala into entsha, yenza lento oyenzayo oyaziyo. Le nto ubuyenza ejimini thatha uyise egeyimini yabo. So nda-adoptha nje leso style soba okay, kusho ukuthi ndenza kakuhle ejimini. So if I can take le nto yasejimini ndiyenze more ematchini, then it means I will enjoy my game yabo. While ndi-enjoy igame yami ne-team iyabenefitha because I'm doing i-basics ezinto ezifunekayo yabo. And one other thing endayifunda about i-football ngelaa xesha ndifika la, uba you need to learn ngezi-strength ze-teammates zakho. I would say strength, both strength and weaknesses. So le nto itshoyo ne, I knew ukuthi uWilfred Muge uFox is not gonna move eboxini. So whatever oyenzayo uyenzela into yoba mayiye ibhola yakho mayiye kwi-penalty spot. So uyazi uba nakanjani usuke khona even if awumjonganga, if ukwazile nje ukubhithi i-opponent yakho and put a nice cross, you know ukuthi i-goal leyo. Senje sekuyi-half a chance leyo. So senje ukuthi yona nto eyenza kube lula kakhulu ikwangabo because bandenza ndarelaxa, bandenza not ukurelaxa kuba like urelaxe kuba not ukurelaxa kuba calm in nerves, in a match situation. So that because the minute uba calm uyakwazi ucela, uyakwazi thatha i-decisions right, and then you try to push, yabo. So senza ukuthi I think bandamkela ngendlela e-right xa sendibalisayinile because they could see uba mhlawumbe I can help yabo. Even though ke ndandike ndaba ne-challenge because kaloku I went there as a striker. But when I get there were a lot of strikers ezazigood. Bekhona aboDennis Masina, oCesar Dlamini, oThulaganya Kawushubele, uSkhosana now sometimes strikers. So I was advised by Coach Conti Kubek, you know what,
because when I was semncinci and you've got a pace and yeah. you can cross and stuff. Just shift and try and udlale ngase-left and Ngalise left, see. yeah. Yabo? Because if ujonge ukudlala pha awuzudlala. Azudlala. Because remember, khona information, i-formation mhlawumbe kuzawuthi ngenyimini udlala kwestrike esiyi-one. So Yeah, automatically kumina xa kudlalwa kwestrike esiyi-one silver fox ophayo. yeah. Yabo? If ulimele ngubani bani. Yabo? So Mm. it means i-opportunity yakho yofika Yakho kudala. yofika kudala. Yabo? So ndayithatha la advice futhi ndayithatha ngendlela e-positive. Yeah, As a result yanginceda because ndaye lapha ndiyenza i-position yami, position yase-left, and le yaphinde yandenza ndakwazi ukuthi ndibizwe kwi-national team yeah. playing the same position. Same position. Yes. Yeah, hey, yeah. Xa siya nje apho mnganam because zininzi izinto endicinga uba now you are playing regularly. Now you are getting a call up to national team, and I want to believe the first experience, your first expression. But how was the feeling when you get a national call up? Because remember, kaloku, under 23 at that time, there were a lot of stars there. I think Pirates and Chiefs, those top players, yabo. No Sundowns, I think Ninja. So ndirhalela ukuva into yoba ngona i-call up ifike nini, and wena what transpired, and how how was the feeling after getting that national call up into yoba you are called to national team and you must report to camp ngexesha elithile, yabo? Because I remember nile nakwi-Olympic and stuff like that. Yeah, no, la call up ifike ngexesha ndisadlala kwi-Bushbucks. Yeah, And to be honest, kwi-Bushbucks, yeke le nto uba i-team was not, didn't have these sponsors, yabona, they were struggling financially. yeah, But that is where mna I enjoyed my football. yeah, That is yeah, where ndifilisha ukuthi I managed ukuzi-express ukuze ndifumane ne-call up. yeah, Then when it comes to i-call up, i-mixed feelings because I was not sure whether xa ndifika phaa ndizofike like nakhona I was not sure uba ndizofike ndamkeleke kanjani. mm. And then I was not sure uba will I still carry with the same form? Same form, Because yasetimini. ngoku udibana ne-big name players and ii-players ezidlalela ii-teams ezinkulu eziqhele Yeah, ukuphula i-crowds yeah, yeah, iveki neveki. So yeah, yeah, but ke at the same time you also need xa ungumntu like you also need to now uba positive. Uceba no, let me take this opportunity because if I don't take it now, it means I might not get a call up. yeah, yeah, Yabo? yeah. So ndawekha kakhulu. Yes ke naye uSturu uPasiya oyi-director ye-Bushbucks Yeah, ngexesha naye before ndihamba he sat down with me and he told me that you know what, xa ufika eGoli ungafiki udlala abafana beseGoli. yeah, Yabo? yeah, yeah, Because the fact that ukwaziwe now ukuchuza phaa, it means you deserve to be there. yeah, So you yeah. must go there and show them what you're You made capable of, you're capable of, Yes, yeah, yes. yeah, Of which I did exactly that. yeah, Yabo? yeah, And then even the guys that endafikela kuzo, they were very happy like with my contribution. yeah, Yabo? yeah. So njalo ke ngoku xa sesimane sidlala, njalo xa Then, sekumane kubizwa i-team, yeah, yeah, like kwasekwaziwa okay, ubani ukhona, ubani ukhona, ubani ukhona. So it became easier because I think mentally don't it's very important. mental Yes, strength. you need to be very strong in football because if akho mntu uzakwenzela ifavor like if wena awufuna ukuzenzela wena And I was ngenye team, yeah. problem. Yabo? Can you share some of the guys, because I believe you had a very good Nancy. Leslie Manyathela, Yes, some of the names that were there, because big names that were part of yes. that No, Nancy. most of the guys we had a very good squad. It's just that I don't really know what went wrong because Yeah, we managed to qualify for all Africa Games. yeah. But unfortunately, Olympics we You never could not, qualified. yeah, yeah, And second show for the state. yeah. But we had about Benedict Villalas, we had about Joseph Makani, we had about the late the Yeah, late Leslie Manyaten. Then we had about Tano Mngomeni, we had about Sheikh Mangoba Ngweni. yeah, So we've got a lot of we had a lot of guys, man. I'm Buti Kanyela, Abo Ninja from Amsterdam, Nasif Morris yeah. from overseas. Oh, Yeah. yeah, So yeah. we had a very good team at that time. Kaiser, Yes, about Pumuzo Manenzi, they yeah. were there as well. Yeah, Skapu Malat.
Yeah. Yeah. Yo, So yeah, and I need a team, very good team. strong Yeah, it team. was very strong. It was very strong. Yeah. It's just that I think Nati at that time we met because we played Ghana, we played I think yeah, Ghana was eliminated. Group stage is Yes, a tough opponent. yeah, no, and sasimuch ngoba nathi sasivele home singawini home. Yeah. So manje nxa sesiya away Yeah. sekumore difficult. Yeah. Yeah. But we honestly speaking we had a very good team. Yeah. We had a very good team. It's just that ke South Africa mhlambe lento yenza ngifike bros ngoku. Yeah. Le ikade yenzeki. Because if that team, half of that team was taken to Bafana Bafana because age and Age isavuma, yeah. mix then Eish, mhlambe yeah. ngabe sakwazi ukuthi Bene-record enhle singahlali nokuthi sibuilda njalo yeah kube ne-momentum nje. siqhubeka Yeah. Hayi no, hey mnganami ndiyazikhumbula nami ezolantuka. Then kwi-national team, is there any game that you can say kukhona into ke wayenza that outstanding? Because ke ndiyacinga uba inoba zikhona izinto uzikhumbule oye uzenze individual, uyayibona. Somehow whereby mhlawumbe you are needed and when the chips are down. Yeah, no, just now I was reminded by this guy, even on Facebook with Trevor. Trevor, I can't remember the name. Yeah. He wrote an article. Yeah. In fact, maybe azange ayibhale, but ngithathe naye somewhere. Yeah. Wayiposta ku Facebook. So I was reminded about Kanene when we were playing All Africa games against the Angola. Yeah. We were 2-0 down. Yeah. And I think 30 or less than that minutes to go. Yeah. We were 2-0 down playing home. Yeah. And one of the goals, Zabo, it was his own goal that was coming from me. Yeah. The second goal, yeah. Yeah. So what happened? We managed to pull one back. Yeah. Through Justice Sithole. Justice Sithole and And we made it 2-1. Yeah. Then on the 89th minute, Yeah. I managed to score. Yeah. To make it 2-2. Yeah. Then from there we went to penalties. That is where we won. That is where we won. No game with penalties. Penalties, yeah. Then we qualified for All Africa games. So yeah, it's something that I was just reminded. Sesibulibaleka. Because at that time, yeah, no, that's good. Kwezi timu ezinkulu ndike ndancokola neBrazil, yandimenshile lapho qha ngona yona ayikangeni nantsi. So kwezi timu ezinkulu yeyiphi itimu oke waskora kuyo whereby you feel like yeah ndiyabona apha? Because kaloku zikhona iitimu okorayo kuzo, because mna I can remind you one of the games apho remember we were always struggling down there fighting relegation most of the time. Ufumanisa intoba ngoku, hey, we always fighting 4 games to go, 3 games to go. So I remember uskorile against Santos, waskora noSiphika, waskora bani noClement, andazi uba ngubani esawona ngo-4-3. Apho there was Ricardo Manet kwi-Santos, dlale ups and Mark Ethia, no-Sebastian Bucks. Waskora phaa kulaa game ndiyakhumbula. Then we scored 4 goals there. Waskora wena nabani phaa kulaa game? Andikhumbula mna noSamora, andikho sure. Oh, I think uClement waskora. Yes. Andikho sure kodwa ndiyazi uba wena sawina 4-3. Yeah. Kuqala wona babecoacha uGordon Henderson. Ndiyakhumbula, yeah, ndiyakhumbula. Thina we survived. Yeah, ndiyakhumbula. Ngaloo game leyo, yeah. But other than that, one thing that I used to enjoy scoring against the Chiefs. Futhi ke bekuzenzekela nje. Yeah. Senje ukuthi ngigore occasions ezininzi. Yeah, against Chiefs, yeah. I think into eyayidala loo nto lephupho, even against Sundowns, because while I was with the Ajax, yeah, I ended up scoring
equalizer kungena as a sub. Yeah. Sundowns was coached by Udoleza then. Yeah. And then yes. Yeah. So, but basically, the was against the Chiefs. I don't know. Yeah. In fact, I think maybe player kangayibuza we used to enjoy Yeah. scoring against or playing against those big teams Yeah. Yeah. because kaloku zona zizizwe zi-under pressure Yeah. ziba zi-underdog. Yeah. So yenza kube lula yenza ke kube ngoku. lula because vele mhlawumbe if niluzile nilindele ukuba niluze. Yeah. If niwinile then surprise abantu because bebengakhange balindele. yabo so iyenza ngoba kube mnandi udlala ne-big teams unlike uba nidlala neze nilingana nazo xa nidlala neze nilingana nazo nine-pressure nonke like efanayo so and mhlawumbe i-management is not expecting into yoba manidliwe i-golden arrows so you need to do ke yonke into you need to put i-effort more effort you need to yabo and xa nidliwe aba-understand so they will analyze each and every performance yeplayer uba awuzange like you didn't apply yourself, you didn't perform. So kwakungabalulekanga ngento yoba funeka udlale xa kuzi-big games kuphela. Ugqibe ungabonakali xa kudlala nee-teams ezikumgangatho ongathi no mna mnganam ndizothi masike sidlule kulena part yakho yena nzi. Then comes a surprising move whereby you had to go and join Ajax, then kwaba khona i-struggle there. So can you take us through, because abantu abaninzi they were very confused because you are training with Ajax, you are with Ajax, but the Bushbucks didn't want to release you, and it's you and Wilfred Mugay. Then usekempini, the team is playing in the afternoon, then you are not cleared up until the court decide otherwise on the same day. What happened there? Can you take us through? You know what happened? It was bad. Somehow they were not professional enough. Because kuyabonakala uba umzekelo mna ndidlale phana without i-contract but thinking without you knowing. Yes, uba andina-contract yabo. Izovela emva sebuya kwezi court uba no sekufana nayo i-produce yabo. I think i-mistake abayenza bona bagqibela bendisayinisisa ezinto forms PSL forms yabo, bangabi after sendiphefomile bangabi sebethi okay no sihlale phansi noba bandidrophe ngeyiphi indlela ke uba hayi masilungise izinto zayapha i-contract yakho bangade bathi hayi ngona siku-ofare like noba bathe nje silungise enzela uba because kwi-demand ngoku so that nabo bazokwazi ubhenefitha. So mhlawumbe bona they wanted to shortcut kule nto uba babone uba if andiyiyo le nto abayifunayo they can always release me without that is why you don't so yeah indaba engoku iba njalo ke I'm not sure which is kaloku u-PSL bona banazo ii-contracts because alithi iyabhalwa i-contract yakho iphelaneni phaa emakhadini. So I think mhlawumbi i-Ajax the information intoba hayi contract yazibe has come to an end. No Wilfred. Yes. I'm not sure ke ngo-Wilfred because yena noko waseyi-experienced player. Wayezazi izinto. So I'm not sure ukuthi eyakhe njani. Even though ndandibona ukuthi i-situation yam nayo ishithwe ngendlela eyi-one. Because we were both released e-court uba we can go and play, we can join the-Ajax ngendlela eyi-one. So I'm not sure uba no ukhona ke ngomnganam kwi-Ajax ke ngoku one of the well organized teams. That atmosphere nje, that environment, you find yourself now usekamva kwi-Ajax. Ajax kaloku according to the standards, it's a European standard in terms of the organization, let alone into yoba ke, but you find yourself there now. How was your impact there? Because it was more colored kakhulu, more whitish, yabona. Yabona i-Ajax kundithathe ixesha to adjust to nendlela abadlala ngayo, everything in the environment. So I started very slow but ended up season with noko. On a high note, As a result, I was called by management, like John Committees, sizodlala.
no, they could see, they were saying the same thing. Yeah. They could see, wow, when I started, I struggled. Yeah. Yeah. But bekulindele because the environment, change It's environment, yeah. Yeah. then indawo abantu like Yeah. Yeah. so in that it's better to adjust To indlela yokudlala yes, phaya. yabo, but besisho Nawo bathi no, environment yakho. but it take promote boosters. Then I decided, but no, You don't want to I stay don't there. want to go back anymore. Then. Yeah. Yabo. That actually that is where my downfall. Ukuze ibe You could have nalabo stayed bakhona. there. Yeah. I could have stayed. Okay, if I decide to go to back to boosters, make sure that I sign for boosters. Then besingavumelani ke ngesalary but ngihambela back to boosters. That is why ke mina end up iwindi yavalwa in between. And kwaze kunyanzeleke ngoba ngoku mandiphinde eKapa. Andinayo enye option le. But ndabe ndisithi andiphinde eKapa. Yeah. Yabo, ukuze ngelo xesha futhi ndabe ndilimele nokulimala. Yeah. Yabo. Remember sindisekhaya andisafumani treatment right like andisafumani uba i-injury yami ihoywe Yeah. because yabo. I ended up getting a call from uNgubane. Yeah. Big Bear. Yeah. Yeah. Not to Professor, the Yeah. other Unatsika uLawrence. Lawrence, Yeah. yes, Yeah. saying I must come to Amazon. Yeah. And they were willing to pay indlela noko like yabo. But beyibona bendiye phana ndandiya kuMazulu with i-intention yoba ndiyozigcina Just want to then xa keep kuvula yourself iwindo, busy. yes, xa kuvula iwindo then awusiyoba ninzi. Unfortunately injury yami azange ndiphinde like so nakhona azange ndiphefome ngale ndlela okufanele ndiphefome ngayo because kaloku I'm on and off and I'm playing with this injury. Yeah. Andifumananga chance erayithi okanye ndifumane i-attention erayithi yoba manditshekile so that ndide ndibe fully recovered. Yeah. So from there ke izinto they went from bad to worse. Yeah. Azange ndisarecover. Yeah. Yabo. Well ke that's football. Yeah. Hey. No, mnganam mandithathe ixesha le nto yoba ndithi hayi kube mnandi into yoba ndike ndipheye le visit so that people must know ukuthi u-Anel usekhona and wenza and ezinye izinto abangazaziyo bazifumane from the horse's mouth. Mna ke mnganam ndirhalela ukuva ke ngoku there's one thing u-Anele uyaziwa u-Anele but u-Anele ke ngoku ithini i-love life yakho in terms of are you married, are you not married, are you single, ithini because kaloku abantu they would expect into yoba u-Anele ngoyena uba senomndeni omkhulu senayo nonkosikazi sekunayo neminyaka. Well, for now, I've got 2 kids. Yeah. I'm not married. But it's I feel ngoku njengoba it's a necessity Yeah. to have a lifetime partner. Yeah. So I'm working on that. And if all goes well, bekungafanelanga ngiyakukhona like awusendi single. Yeah. Single ngolu hlobo loba ndingatshatanga. Yeah. So I've got ezo plans zoba at least this year so enye yezinto endifanele ukuyi-achieve Yeah. nomnyaka wami nami and see uba i-life ingandiphathelanga Hayi mngani wam mna andifuni ukuthetha kakhulu because ke I think ezinye zinto ezi-personal. Ndiyarhalela wena mnganam into yoba uke when we are about to close nje just nje into yoba because I believe ukuthi as much as ithayima lakho ndingalazi old lady ndiyalazi uba what can you say about the old lady, what can you say about ifemeli yakho throughout this journey because it's been a long journey and a nice journey which I believe ke ngokuna for others that are coming and for mhlawumbi abantwana bakho nabo they must know into yoba utata he once done this and utata is just not an ordinary person. There are things that so that in order for them bakwazi ukukhulisa elaa gama okanye bakwazi ukuthi follow in your footsteps yayibo because kaloku yi-legacy yayibo. So ba-under pressure but yet they might not know. So what can you say about the old lady nefamily ukuthi
also motivating ekugqibeleni kona to the upcoming youngsters? Hayi, wena mfowethu uyabona as much as uba nalithaba ndingasenalo ne, athi nalo lihambela nje emhlabeni abantu besebevele bekhala ngalo Yeah, yeah, as a result wayenyanzeleka wayefoseka azibone sekethenga igosa yeah. because abantu bazawufika apha endlini bazawufika apha endlini uba leke nomntana nawe futhi khawukuzihlupha uhambe uyombukela. Yeah, yeah. Noba ke zathi xa sefike ndibukele ke xa sesibuya apha endlini abe ndikhowutsha and But it's better when you had that chance. Thina we never had that chance. but lo mntu akakukhowutshi nakakuhle because criticize. uba no hayi ungakuye konqena uba ngakuyeke leso ubona nje. Yeah. But ke senze ukuthi ke yayiyenye ye-motivation into yoba umzali akwazi Akuthengele isoka sayokubukela. asuka zixesha awabukela. Well ke my mother ke akazinto kakhulu ngebhola le. Yeah. But ke she was very supportive, Yeah. including my brothers. Yeah. And then you know very well. Yeah. And I'm coming from the background yento ye-brothers ezami ezidlala ibhola. Yeah, yeah, yeah. A lot. Late brother. Ozooks, He used to play yo, better, even better. yeah, yo, people they don't know. Yes, but Ozooks, sometimes yeah. football ihamba ngenkani. Yeah. So senze ukuthi kodwa ke after naye engazange alenze ixesha kwi-professional setup. Yeah. He was also encouraging and Yeah, he would share some of his advices nayo while I'm a very down to earth person. kakhulu. So he would share nayo uba hey yazi mna kanti ngomfana okusokolisile bekufanele uthi kufanele uthi yabo. And I would always listen to him as well because ngiyamazi mos uba uthetha ngento ayaziyo. And ndandinganayo into yoba ndim-andamane uba wayezondixelela kodwa engazalanga kule level endalo kuyo. and since yabona and nonyana wakhe naye ngoku naye wafika wathatha over from yena. But naye because of i-age ngoku azange abe nantlahla yabo. So basically njengoba ndisitsho ndithi ke mna wena wazi kakuhle ukuthi bethi i-background like background yasekhaya ye-football. Sidlala i-football. And we understood i-football. So bekuyile nto zijeni nje right emnandi and I used to give them bonke like my soccer jerseys even though ndingazi abazithini. But I will always make sure that xa kuphela isizini man you give them bonke. Andisaziboni ke ngoba ndandinexesha le-professional ndaye. But nje yeah, it was good. It was a good journey. Even though I feel it was very short when you compare to abanye abantu. But ezinye izinto if they were meant to be like that, then we don't have the control over them. My brother, no. Ndicinga uba inoba we had a lot to say, we had a lot to chat about, and the people who might be missing the chance now, and some of the things that they wanted to know, some of the things that they didn't know, at least now they well aware into yoba kwenzeka nto. Hayi mngani wam, let me take this opportunity and say I'm very honored and I'm very pleased into yoba ndifumane le opportunity. And I would say we have come to end of our show today with Anele Zibi. Thank you very much, my brother. So